Kada imate dva Word dokumenta koja želite da uporedite, logično je da ćete prvo otvoriti oba ta dokumenta. Ali Word ima nekoliko opcija sa kojima vam može znatno pomoći pri poređenju dokumenta. Jedna od tih opcija se nalazi na kartici View i zove se View Side by Side. Kada kliknete na tu opciju, Word postavlja oba dokumenta koja ste otvorili jedan pored drugoga i ne samo to, kada scrollujete jedan dokument, automatski će se scrollovati i drugi dokument. Ako hoćete sve da vratite na prvobitno stanje, samo ponovo kliknite na opciju View Side by Side. Pored ove opcije, Word ima još jednu opciju za poređenje dokumenta i ona se nalazi na kartici Review i zove se Compare. Ova opcija ima dve podopcije, jedna se zove Compare i ona služi uglavnom kad hoćete jednostavno da uporedite dve verzije nekog dokumenta, a druga opcija se zove Combine i ona obično služi kada recimo više ljudi radi promjene na nekom dokumentu i vi na kraju završite sa 5-6 fajlova, odnosno verzija jednog dokumenta i hoćete da jednostavno tih 5-6 fajlova svedete na jedan fajl, odnosno na jednu aktualnu verziju. Ja ću vam sada pokazati kako funkcioniše prva opcija Compare na ova dva dokumenta koja sam otvorio. Kada kliknete na tu opciju, Word vas pita koja dva dokumenta želite da poredite i vi preko ovih padajućih menija možete jednostavno da izaberete koje dokumente. Ako su već otvoreni, oni će se pojaviti u padajućem meniju. Ako nisu otvoreni, morat ćete ih naći preko opcije Browse. Ja ću u ovom slučaju jednostavno izabrati ova dva dokumenta koja sam otvorio i kliknut ću na OK. Word mi zatim otvara jedan novi prozor sa dokumentom u kojem je označio sa crvenim linijama gde se tačno nalaze razlike između ova dva dokumenta. A na desnoj strani mogu da vidim originalan dokument i ispod njega promenjenu verziju tog dokumenta, odnosno ovu drugu verziju dokumenta koju smo izabrali. I što je možda najbitnije, na levoj strani možemo da vidimo tačno spisak razlika između ta dva dokumenta i sa desnim klikom na bilo koju od tih razlika možemo ili da prihvatimo sa accept tu razliku ili da je ne prihvatimo. Prihvatanje razlike u stvari znači da nam ta stavka koju smo označili više odgovara onako kako je izgledalo u prvom dokumentu koji smo izabrali, a neprihvatanje stavke znači da nam ta stavka više odgovara onako kako je izgledalo u drugom dokumentu koji smo izabrali. I na kraju, kad sve stavke ili prihvatimo ili ne prihvatimo, dokument možemo jednostavno da snimimo. To bi bilo sve. Vidimo se u sljedećem videu.